taj trenutak kada je nastala zapravo ta pesma u tvojoj glavi, što možemo da kažemo, to je bilo Gde ću sada. Bukvalno ti u spotu, ja ne znam, a evo gledalci, ako nisu gledali, obavezno pogledaju tvoj spot gde si ti čak više glumio, nije ni gluma, ono si ti, tvoja emocija je bila u spotu. Tako Da je. li si ti tokom snimanja tog spota možda proživao ponovo te neke negativne emocije? Pa nisu to možda Jer baš negativne. izgledaš Nije to, nego tužno. to je nešto što dok sam slušao tu pesmu i dok se spot snimao, ja sam morao da iznesem tu emociju. Uživao sam se u tekst. Aha, vratio se Da, u taj tekst. I ušao sam u film pesme i teksta i želeo sam da to prenesem što bolje, živim sa tom pesmom, sa tim tekstom, sa tom muzikom, kao da je stvarno. Kao da je stvarno da je to i da doživljavam to u tom momentu. I onda sam zato i preneo na fotografiju i na spot tu trenutnu tog momenta. Da, jer tako ovdje, je. na primjer, ti također u pesmi kažeš imao sam tebe, a sam ću da starim. I to mnogi komentarišu da je ta rečenica bila prelepa. U tom trenutku si stvarno mislio da ćeš ostaviti sam? Pa u tom momentu, kada ti se ruši sve, kad su ti lađe potonule, kada smatraš da tada u tom momentu si kako da kažem, nemate nigde.